Da biste konvertirali vaš Word, Excel ili PowerPoint dokument u PDF format, idite na stranicu koja se zove www.pdfonline.com/convert-pdf. Ovaj link će se također nalaziti ispod videa, tako da samo možete kliknuti na njega. U prvom prozoru izaberite vaš dokument kojeg želite konvertirati. U drugom prozoru napišite naziv koji će imati vaš dokument, bez razmaka. I u trećem prozoru napišite vašu email adresu na kojem će se taj konvertirani dokument poslati. Kliknite Convert to PDF. Za par minuta dobit ćete mail sa konvertiranim dokumentom. Idite na vaš mail. Evo, dobili ste mail. Sve što trebate napraviti je skinuti dokument koji je konvertiran u PDF format.